Jednake šanse svima. Uravnotežimo se. Oba pola jednako ista društvena vrednost. Dostojanstvo. Svakog četvrtka u 17 časova emisija Korak ka jednakosti. Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav iz studija Radija Banjska Kosa. Na redu je ovo nedeljno izdanje emisije Korak ka jednakosti. U subotu 19. oktobra na Belomanastirskom trgu Slobode održana je volonterska akcija Zdrava jesen Baranje i to kao deo programa Volontirajmo za zajednicu, a u organizaciji Mirovne grupe Oaza, udruge osoba sa alergijama i problemima disanja alerga te grada Belog Manastira. Spomenuti program financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. U akciji su volonterski učestvovala 4 studenta 5. godine Medicinskog fakulteta Osijek, Ana Kvolik, Jakov Milić, Teo Manović te Đorđe Pojatić. Uz njih i 3 baranjske lekarke, Ksenija i Mirjana Marjanović te doktorica Miroslava Kralj. Studenti su građanima besplatno merili krvni pritisak i razinu šećera u krvi, a lekarke su im davale savjete o rizicima kojima se izlažu sa obzirom na srčane bolesti te dijabetes. U vremenu od 9 časova pa sve do 12:30 akciji se odazvao iznenađujuće velik broj građana, njih čak 207, uključujući i belomanastirskog gradonačelnika Ivana Doboša. Građanima su deljeni leci o prevenciji šećerne bolesti te bolesti koje uzrokuju povišeni krvni pritisak te po jedna jabuka. Od 207 građana razinu šećera u krvi izmerile su 203 osobe, a krvni srčani pritisak 206 osoba. Kod 11 osoba izmerena je visoka razina šećera u krvi iznad 11,1%, dok je kod čak 64 osobe izmeren visok krvni pritisak iznad 140, a kod 34 osobe visok srčani pritisak. Nakon što su volonteri i aktivisti koji su učestvovali u akciji doveli Trg Slobode u prvobitno stanje, odnosno uklonili sve rekvizite, pobrinuli se da se zbrine sav otpad, svi su otišli na zajednički ručak u obliku pice i sokova. Voditeljica Oazinog volonterskog centra Ana Jeličić studentima, volonterima, uručila je volonterske knjižice sa preporukom da od organizatora svih budućih volonterskih akcija traže da im učešće u takvim akcijama upisuju knjižice. Na kraju se voditeljica programa Vesna Nedić zahvalila i studentima i lekarkama i svim ostalim učesnicima koji su doprinijeli da se održi akcija veoma korisna lokalnoj zajednici, a doktorica Miroslava Kralj studentima je preporučila da u svojim budućim planovima ne zaborave hitnu pomoć u kojoj ona inače i sama radi i u kojoj na terenu dolazi do punog izražaja lekarska znanja i sposobnosti. U mojoj današnjoj emisiji gosti su koordinatorica Mirovne grupe Oaza Vesna Nedić, belomanastirska pedijatrica doktorica Mirjana Marjanović, te jedna od učesnica ove akcije, inače učiteljica u penziji, belomanastirka Ljubica Buha. Sa mnom u društvu je i koordinatorica Mirovne grupe Oaza. Vesna, dobar dan. Dobar dan. Evo, vi ste nam, ne moram vas posebno predstavljati, obzirom da ste nam kao uvek dobrodošli u emisiju, uvek se odazovete na poziv, a to znači da vi zapravo puno radite. Pa i ja mislim. U proteklu subotu bila je jedna akcija koja je zapravo Trg Slobode pretvorila, da tako kažem, u jedan prostor gdje je gužva, što se dugo već nije dogodilo na trgu, Belomanastirskom trgu Slobode. Da, to je bila volonterska akcija Zdrava jesen u Baranji. To je, provodimo ga zajedno, Oaza zajedno provodi sa Alergom, udrugom i sa gradom Belim Manastirom. To je u sklopu projekta Volontirajmo za zajednicu. Projekt financira Ministarstvo
socijalne skrbi, socijalne politike i mladi, da svaki put se nešto mijenja. To je, pozvali smo tada građane da dođu besplatno mjeriti šećer i tlak, da dobiju savjete od naših doktorica, liječnica koje su volonterke na projektu. Značajno je isto tako da i učestvovali su i 4 studenta Medicinskog fakulteta Osijek, 4 volontera, 4 studenta koji su mjerili tlak i razinu šećera u krvi. Da, inače naše belomanastirske doktorice, to su bile Mirjana Marjanović, Ksenija Marjanović i Miroslava Kralj. I 4 studenta 5. godine, tako, medicine, Ana Kvolik, Jakov Milić, Teja Omanović i Đorđe Pojatić. Oni su bili vrlo vredni, znači 4 studente i 3 doktorice bile su vredne, naravno uz pomoć grada Belog Manastira i uz pomoć vas članica Oaze. Svi ste bili zaposleni. I alerge, da. Vi ste svi bili zaposleni. Koliko je bilo, da tako kažem, posjetitelja koji su obišli vaš štand, koji su izmjerili pritisak, koji su izmjerili šećer u krvi? Pa bilo je 207 ravno i mogu reći da i studenti i liječnice nisu dizali glavu od nešto prije 9 do pola 1. I kakvi su rezultati? Ne mislim da mi kažete bilo ih je 100, bilo ih je 200 sa ovim, 100 sa onim, nego da li su ljudi zapravo ostali iznenađeni sa rezultatima, jer znam da je puno bilo ljudi koji nisu ni znali da imaju da li pritisak, da li šećer. Pa tako je, bilo je dosta, čak 1/3 ima tlak veći nego što je normalan, znači iznad 140. Šećer je manje izražen, ali ne smijemo zaboraviti da građani nisu znali, mnogi građani nisu znali za akciju i prije toga su doručkovali. I onda sa podacima ne bi trebali tako javno i točno izlaziti, jer možda to nije baš... Ovo je prva akcija, tako da je bila u vašoj organizaciji. Ja pretpostavljam, odnosno organizaciji Alerge, grada Belog Manastira i vas kao mirovne grupe Oaza. Ja vjerujem da ste zadovoljni sa odazivom. Jeste se naradili, pretpostavljam? Da, naradili smo se svi, ali smo prezadovoljni. Nismo očekivali toliki broj građana i nismo očekivali da će biti zainteresirani toliki broj građana za ovakvu vrstu aktivnosti koje smo pružili. Međutim, vi tu ne stajete, koliko znam. U utorak organiziramo javnu tribinu na temu ishrane. Znači, to je nastavak od one akcije što smo imali subotu, kako se hranimo i kako bi se trebali hraniti. I imamo isto goste. To su liječnice, naše poznate Baranjke ponovo, a pozvani su svi građani koji su zainteresirani za ovako jedno predavanje. Nakon toga? Nakon toga će biti okrugli stol koji ćemo organizirati također na temu ishrane. Organizirat ćemo sa školama, osnovnom i u Belom Manastiru i šećerane i sa vrtićem. A nakon toga, na proljeće, nastavljamo ponovo sa 2 velike volonterske akcije. To je jedna koja će biti nosioc grad, koji je partner također na ovom projektu. To će biti za čisti grad Beli Manastir, jedna akcija, a druga koju će provesti Oaza bit će sajam udruga Baranje i prikaz njenih volontera. Nakon akcije u subotu koju ste imali, vi ste sa studentima, ali pre nego što kažem da ste otišli i počastili se, koji su utisci od studenata? Pa studenti su se iznenadili, nisu očekivali takav odaziv, a nisu ni očekivali takav prijem od nas, organizatora. Vi ste nakon toga? Nakon toga su dobili volonterske knjižice i jako su se iznenadili za nju, jer do sada su isto učestvovali u nekim volonterskim akcijama i nikad nisu dobili volontersku knjižicu sa upisanim satima volontiranja. Naravno, to je Oaza, je li tako, podelila? Tako je, Oazin volonterski centar. Vesna, hvala. Hvala i vama.
Mi ćemo sada, poštovani slušalci, kratko predahnuti i vratit ćemo se naravno našoj emisiji i našim gošćama, a u drugom delu emisije gošće su doktorica Mirjana Marjanović i učesnica Volontirajmo zajedno, Zdrava jesen u Baranji, Ljubica Buha.